Ya, my friend, have a nice day. You see apa yang saya nampak, my friend. Sekarang saya berada di Inanam, berdekatan Ayam Tua, my friend. You see dia punya view macam mana, my friend. Very beautiful, my friend. Oh, ini tempat dia, my friend. Wow. Ayam Tua, my friend. Oh, you see. Oh, ini tempat, my friend. Wow, macam saya cakap tadi, my friend. Ini hari gelap, my friend, sudah mau hujan. Hampir mau hujan, my friend. Ini boleh dikatakan jalan belakang, my friend. Jalan belakang Inanam menuju Ayam Tua. Nah, ini tadi yang saya tunjuk tadi, Ayam Tua, my friend. Wow, panas, my friend. Satu lagi view dia, my friend. You see, sebelah saya panas, tapi sana, my friend, tengok hitam, my friend, gelap. Ini jalan belakang, boleh tembus ke Pekan Inanam, my friend, dan juga dari sini Inanam ni dia menembus, my friend. You see? Ini banyak lori, my friend, kawasan perindustrian Inanam. Very hot, my friend, panas. Di mana-mana sekarang bendera ada, my friend. Bendera tetap ada. Kita pusing lagi sekali sih, my friend. Ini Ayam Tua. Ini, my friend, Ayam Tua. Okay. See. Cantik, my friend. Oh, sudah hujan, my friend. Have a nice day. Oh, tengok, my friend, hujan sudah turun, my friend. Kita sambung balik, my friend. Iya, my friend. Kita lanjut, my friend. Kita naik kereta pula, my friend. Sebab sekarang ni hujan, my friend, sudah start turun ni. Tengok di kereta itu, my friend. Oke. Kita lanjut lagi, my friend. Yang tanda anak panah. Oke, my friend, kita lanjut, my friend. Sekarang kita menuju ke Bandar Metro Town, my friend. You see apa yang saya bawakan ni hari, my friend. Look at the sky, my friend. Dia punya awan putih berkilau bercampur dengan awan kelabu macam yang saya cakap di video saya awal tadi. Tanda-tanda mau hujan, my friend. Bukan alin ujung, my friend. Sekadar ramalan-ramalan biasa, my friend. Sebelum ni pun memang begini, my friend. Apabila terang, tiba-tiba ada awan hitam, itu menandakan hari mau hujan. Mana ramalan tu betul lah, my friend. Banyak kali konten yang saya buat memang macam tu, my friend. Memang cantik, my friend. See dia punya jalan, my friend. Okay, ini di Bandar Metro Town, my friend. Tadi kita jalan kaki dari Ayam Tua. Sekarang sudah pergi tu
mau pergi bandar Metro Town, my friend. You see kiri kanan you tengok ada bendera macam-macam sekarang, my friend. Mana-mana tempat sekarang semua ada, my friend. You see. Have a nice day, my friend. Thank you for watching. Don't forget comment, like, and subscribe, my friend. See you the next video. Jangan lupa aktifkan button loceng supaya anda tidak ketinggalan pada setiap video yang saya akan keluarkan, my friend. Have a nice day. Thank you for watching. See you the next video. Ni my friend di Metro Town, my friend. Di Metro Town jalan belakang, my friend. Okay, my friend. My friend, you see apa yang saya cakap tadi di awal video. Apabila awan putih, tiba-tiba ada awan hitam. Tidak lama lepas tu mesti hujan, my friend. You see apa yang ada di skrin ni, my friend. Sudah hujan, my friend. Saya sekarang berada di Bandar Metro Town, my friend. Bandar Metro Town Kolombong Inanam, my friend. Itu depan jalan besar adalah itu jalan lintas, my friend. You see. Coba zoomkan sedikit. Tu dia. Hujan lebat, my friend, you see. Have a nice day. See you the next video, my friend.